we are say yes so kwase akra kana no tuma yebu ni nyansani na eye say Asantefo ye obi bi ade ani ato yes ne so ye ni ede Sikadwa so Sikadwa ene ye oba tamfa o kan Asantema nyina abo na se wo pe Sikadwa obeduru Ghana faka na kodoma ahinkuru uduru a wo so pe Kofi Mensa wo Kofi Mensa no aka ache nse be bi o muso so Sikadwa on kire no okoye. Enti Kevin Ekobadu Taylor akwakasa amana no akoyi ne ka uko media no so a amanfo edi ne dwuma ne nyina ye ensem bi a chese obeka ya nsem amanfo kire se Kevin, this is a great disrespect to Otumfuo Asantehene ene Sikadwa ensem be kwa Kevin Taylor kan ye memo ntirimu no akire wadwen amame e wo comment section how you Penyah Brock Media meso say ni die mu obe like video no other ma subscribe button snap back the bell notification con no latest update about the wa join the amame e wo comment section best also about so no one shape don for so enya bi ahwe in the mind of Kevin Taylor no believe say ogu NPP as a party NPP as a political party no na dwon say ogu no we say oya live boy dipa 10,000 be go so to believe say yes e Ghana fo nyina le be gru live so and what destroy NPP kire wo mu onimu say e onu ani nuamo e disefo ale hey, ono ane ho and this is for the goods for 10,000 Ghana population 35 million. It different 10,000 go live as well. Obuluzi ogu NPP as a part and it's so funny. Dan ansiemu and oba live. Na Kevin Nkasa just say wa force ya create some be say impression be say MPP for MP party Asantefo the party. Itene or attack Asantefo na no attack MP ko nim say MPP Asantefo there agent de bia no or the attack e blast and no odi wo matem na wo to or two ho miwa esilem now today modern Ghana 2025 esilem some of the places of the northern region enipa ne mo anu nsuo this is stronghold MPP win the seat to hold that since ya chechere Ghana and this is for nkan ho asem enu do maja normal simfo omu hia development all they need is say NDC wa akonwa mu enu mu hia omu mpempuntu omu do mu hia mpuntu enu o ma say omu do mu mfa ho but omu penisa omu kro entitem pansam omu ye nisa do mu hia say NDC ti akonwa san omu ye okay na nsiam na Kevin Taylor eba na live so na Kevin Taylor e kasa I go yitum say oh MPP for se mo pese me meja mo ho asem kan dia ene mo nkotam Sikadwa no emre me na mo fa me patame. The only thing I'm able to do patame MPP e Sikadwa Kofi mon tam mre me amefansi mi fie na afi mi hu se makoma ba mi atobiye minim sa monye. The only thing I'm able to patame no so mon tam tam Sikadwa Kofi and si plane mu first class en fam brembo mi fie o DC ha e mama fansi mi hall and fan chira bro for say you see Sikadwa Kofi na mo an fam breme me gu party no. It are two things. Give me Sikadwa Kofi and I'll give you your freedom. Give me Sikadwa Kofi and I'll give you your freedom. So one time Sikadwa Kofi and Mami Eko. I mean you win I mean can na tie ni ye. Me catch them when people for the day I'm come yirasem. The day I'm also more letter am ye me ready. Oh America. A whole political party mo tena say mo ye press conference because of my wife. That is the day I told my soul. Me say me good party no. There are two things, but it's either you give me Sikadwa Kofi or you will languish in your pain and I'll destroy the party. Give me Sikadwa Kofi and I'll give you freedom. Someone tam Sikadwa Kofi and chame a call. MPP no 28 me guno. Party bia mo beti bia me guno. You have no idea. Now me just say media agro. Me chere mo bosu me dua me bro. Me din anka say de wo me de to me de inso si me manoso eye Kevin Ekobadu Taylor kwase akeka ase wa bodam ase Kevin Taylor na adwen ni adwuma chese some you know some jokes are so expensive ase wa bodam yankotam asane yankotam Asantefo Sikadwa mero na dey Otumfuo headquarters MPP office menhia yimfe na MPP office ase wa bodam ase na adwen ya adwuma menhia ya MPP headquarters na san kwasa asbe na Kevin Taylor be kan ye no na bisa ko media na so a
asanefo no bo fu pa yi no ma ba fla Kevin ko ba Taylor we ase yesi so kwase akra kana no tuma ayebu ni nyansani na eye se asantefo ye obi bi adi ani ato ye ne so ye ni ede Sikadwa so Sikadwa ene ye oba atamfa a oka asantema nyina abom na se wo pe Sikadwa obeduru Ghana faka na kodoma ahinku uduru wa so pe Kofi Mensa hu Kofi Mensa no aka chense be bi o mususo Sikadwa onkyere no okoye bi na so bo beto ye ma do bo ato ye nye Sikadwa na e kan santimai bom na mo try say akosi broni be gina Kumase edum e di ammunitions bombo wo nyina ntimi anse asantefo na wo kwasiafo bi mu ni se mo de mano e na be say asantimai ammunitions kwa ntimi mano keke asantefo ano eye ya eyedu e chen mu nim kasa chen na mo mu ni se mbeti bi asa asantimai da bi sa Sikadwa no usoma obehye yesu empese sabi amanfo mu entertain okuru mu ase yo mu ntem sa yempene sa ntitina ase nenya nkwa na hwege Sikadwa timi ye nti upe bi Kofi Mensa ho onim Kofi Mensa ye dom ahene na meka na asem mekọ no wa obekere ba bi Sikadwa na ye no onim ba bi ye no nto no o replica ahene mpaase eno opeso ya na nka bono ka bom na nka omo so ti se eye sa asantefo no ba o ya emfa nti onim obi so opeso ano akọje Kofi Mensa de no tabi omayo madwen say omodi asante enim betwitwiri fom ombekasa eti asante ma no makasa eti achi ame no onse dey say omo bodamba momi ehe bodam ni ba akoro oda street so no ene de o admit fact say Sikadwa eye MPP for there aso moma ne to abranti say ene party na obo adwumaden ma party ne ba power no sabi omo appointment bi nyansa ni mo ai because omo pa akọ MPP ni no rule asante mai reality yes by editing as na ne fronye it after matter the reason why it asabi ya no mu bi tam camera so omani ma person mo ready ka asantema na nso na omugimi ya no mugu so omo display ebusia me nsem mre no mumi ekoti odi de ntwie ne enu mu nsem bi mbra ye wia ye beto aso so one time Sikadwa Kofi amame ekọ I mean you we na men kan na tie ni ye be catch them MPP for the day am come yira asem the day I'm also more letter every di America a whole political party mo tena say more year press conference because of my wife. That is the day I told my soul me say no good party no. There are two things but it's either you give me Sikadwa Kofi or you will languish in your pain and I'll destroy the party. Give me Sikadwa Kofi and I'll give you freedom. Someone time Sikadwa Kofi and chame call MPP no 28 the guno party bia mo beti bia me guno you have no idea na mo jinse bi di agro na kire mo bosu edua me bro the dia ya ben mu mpanyimfo ma ya to mo so abafiri wa omo kasama party no on this social media apps no omunya nsafo ba akopɛ adum asɛm na mo tie no ene de wo hu se Sikadwa prestigious into open miwa o papa yo hene into antimi enya ba bia mfiri wo papa ahenie no se Sikadwa ne emfa mbepata wo se sabi enye jini a enye etan ene enzimhunu a pranya seri na panyin kwase ate wo you understand obi a wodi nyini kyekire ho na manyini na me ho na efe na den de otibi bi wa no kasa asegbe odi asante anim matwitwi from sa ene de ade aka asante abom over 400 years you believe in it say MPP form farmer say de be ya obeja o na nyensehunu ne nkwase asem a eye den na wo say emra MPP for ye o madwen say omo be ma wo yire adwuma asay it's not say o yire no odwene no ho but obetena be di asantefo nyina ma mefo atem obedi di asantefo youth omo ye adwuma so omo no mre okoto de ne bodwe ne nya nkire de wonko sabi eya na eyesre na etan obehu obi obetam camera se n'anim kasati a chia me di asantefo man atem a o se the godfather ni na o godfather ni a e show nipa wo ye na kire se adwene bia ni utirim it seems say wa adwene ye yi ato form de atiati aso because o godfather no plan e hu ni ye Kevin Taylor we are sabi adwene bia ni nitirima and a godfather or in the name of politics o godfather ni na waja wa be kasa ati a chia me abra o papa oba santememu a ball ahene kura mfa nenye gatemu atete ahene kura mfa nenye o godfather ni na Sikadwa nipa na osom no nimu o man baby a nti wo mo mu na me godfather na me papa na den dem mu ni se wo ye nyansafo no
a omo kasati Asantefo ne achiame no wo omo nso we nyansa brade nyankopɔ MPP baby bia wa Asante region ne ewura sorry so ogodwa na hwese dipa ba akokra be si MPP for na se ali so mba ase nipa ba munti ana na nyansa wo onsem kan na kire se sebi the first gentleman of the land His Excellency John Dramani Mahama appointment or ema Asante region no sebi wa goofy because akofa MPP ni na o really Asante region amoakohene so ya Asante ni anti NDC for president akofa MPP ni ena sebi kasa se we nyansani o ye badwemba ya wo ye titeo en kasa se okwasea se MPP for Sikadwa mbepa wacho Sikadwa ya Asantefo dia o nti obi o ya Asantini bia na wo NDC bia you see him to be so MPP ni unim nyansa enye didi atem ni dede ni nsembunu akuti abo enye didi atem na kire se oye nyansafo there be this is the way our politics say lead mu mamo sebi mo display mo ignorance kanyansa sama ade se mo de Sikadwa be patam na obetimi aso Sikadwa mu unim nyansa na ko Israel na koso apomada kadi mehwe de beto wo kakra na se wonye omo wo so musoma se wonim de beto sa na Sikadwa tie nti no sabi say ya mo niam na mo yesi ya beda bia be display mo ignorance the politics be mu nya hu yo na e ka kire mo may hu say wa Asantefo mo MPP ne wa Asantefo mo NDC nti because of politics nti mo de mo ni be si Asantefo ne a chia me so a because we agimi si ya display mo ignorance ya e say ya mi sure bibia we do bibia ase nti wadwe ni say e kom di MPP for nti MPP for mfa Sikadwa Kofi anim entwetwe fam ne yemfa mepa wacha dia wo di agro wo yemfa Sikadwa Kofi mepa bola so ni te se wo achew for what now then MPP to no position 100 years kura na yebewu yenti kroma na obi e ka se dom President Mahama o media de ebiem na nyankopon tware na su anse se President Mahama aba obi o se wa bin chen sofo bia o kroma se President Mahama o ma biem so waba nti wo Kevin Taylor na wo betuma ka se wo begu MPP na MPP ye panic and now officer won some na o keka no eno na ma MPP lusu ye even NDC for na akra nim say enya won some a wo ka no wo honom no ena ma MPP lusu ye omunim they know say enya won some na ma MPP lusu ye NDC for na your more research after mu data. That is why NDC form painful ni binum say when we are afraid of 2028 elections because some people for a year before no from munatom pie akokotwa NDC is finished because of election results 2020 and 2024 MPP for no so I can tell you for a fact say Canada Japan trona odi ya omubufu ya woman pia nkwa toaba no this time ma hu se Canada nka nokre nto mba pia ba betoaba nti ye mfa Sikadwa Kofi emepa wo achew a wo da momone ho now yire mpa adwade ne atam Sikadwa Kofi e de ba be power achew for what Penyah was in pain ebusia nti NDC I said one of the biggest political party in this country. Intimo overlord now has been Kevin Taylor. Party a wabone homodin aba banmu more than MPP people. Mu overlord like Majemai, mu mouthpiece, any Kevin Taylor. Sometimes it's sad. Na me kind of cross him way actually mu ne. I know senya mo nyina mo bi ene bepe Taylor ensem na okafa asante ho no enya mo nyina mo bi na bepe na emom Kevin Taylor so wagimi kakra eye for the sake of amoako hininti no eye na sometimes ya na eme yasem me am crofo asantefo bi etimi to omonso no gu no makofa ha ban ahye. Why am I saying so? Because they think say omo ye NDC for intino Kevin Taylor have every right to insult a whole tribe out free movie. Now, sometimes no who is sad. All kind of cross match Jimmy Phobia, no matter about comment section. Asantefo no more say they do what them all in the name of politics.
Minya and over again. I'll keep on saying it till some will be who say Yansan. Maybe so say ene Miss Conedward Rollins, me free NDC Mako Apotene Party. Na Alan Chamatin me free MPP Mako Apotene Party. That means say Obi Biara or party A or right so bait me ako party B. And I'm a boy. And now me Christian, Semeka Semeka Muslim. A be a mouth na empany and answer on Benya 1 but they have no right. Semi choose Semeka Muslim. Who makes me a similar coins of Manenko. Now so. Hana nyansa no muntie Penyah Asantehene bisa ho se meda akoye mfantini ana se meye frafreni meda akoye ahonani. Ask yourself this kind of question. Nti se moba na se ye kan nyansa sam akyerem a eya amunyi party sem ne nto nchen na muntie nyansa no. Kevin Taylor me say for the sake of amoakohiniti wajimi kakra eye minim se ujimi na wo jimi no media space ne so no enye NDC fo ni nyina na bepe. Because NDC for abo omo modern abre e wa Asante region and some omunya numbers na omanya. Just recently election I call NDC, I think say they had 9 seats in Asante region, right? Gradually omo ye adwuma. Nti se wa Jimmy kakra, I think say eye. Me na me ba be kasa no kore we akire mo. Like enye fese ya to abawie o de party aba power. Se hu ni se wa ye adwumaden a it's time obe project party no amana more attractive than why you ko to na da otrim say obe gu MPP party no inti no obe betwitwi Asantefo ne bro nyansa bia anim rather the strength now my bed NDC Asante region no and like you are breaking it down tinam say so Jimmy kakra for the sake of amoakohinti no the reason why I'm using Frank as example, say what Jimmy Kakre say you see everybody in this region. Asantehene biaso or MPP. Until the Biabe di Asantefo atem. The Biabe cassette ya chame, no di Asantefo munipa bi atem. Nasebi, what Jimmy Bia, like I was saying. Menshia de Biaudi atem kohon, and then me count yansa sembi. Ene Asantefo no mu bia mo Jimmy ne mo a mo follow no na Jimmy fo na mo follow no muntie saa asem we na mo mfa mbom kotodwe because of na adwun so a wa Jimmy nti onim se obi o wa Asante region bia MPP ni enti na ma Yusuf Frank Amoakohene as example. Frank Amoakohene typical Asantehene and na menya sure say His Excellency John Dramani Mahama enim se oye CPP ni ana PNDC ni ana MPP no akofa ne se ombedi omeye Asante regional minister onim se or a dedicated NDC member. And I was choosing. It is yet choose one as NDC member. Asante regional minister, when they say you will be an or MPP. Mufa say answer into Mutri. Now what Jimmy Ache. Besides, I was someone differentiating from political party and a whole tribe. It's true, Asante regional MPP is strong good. But doesn't necessarily mean Obi or Asantehene bia MPP. Hunyansa, where Jimmy T unim hwe kra no se Frank Amoakohene Asantehene eso ya Asante regional minister NDC apenso. O kasa to ayampia menhia na da bia o kasa kɔ no o kɔ hɔ no ma omo moto no e bi MPP for and e bi NDC for. Omo som ahemfie omo ahemfie no omo nya MPP for e bi MPP for and e bi NDC for. Nti samo betena na mo kasa munhu nyansa no na monka asem ne sɛ de sitie nka me hu ye my own na ɔsie sɛ wabɔ adwuma o party aba power. It's time I will be projected party na my party na more attractive na must stay in power for so long time but enye Jimmy foi every little moment bia obenya ade camera besi wanim bia no you want to attack Asante nti NDC for no mu bebre entimi nka because omusuro because on the overlord of the party because oka ye do be to level na minim senya mu nyina na mo support ne nkwase asem no na emom se de bodua anka ne ponkoto no saa so na enka konfuonse a time is coming now mo be kasa Abronye bi bai ono de or fight for Asantehene no 2 years say ye ntie a word to a wise is enough some bet na how ma Kevin Taylor de ni Jimmy agumo party any adwumade amaye wa Asante regional etojema Piano, men so me de baba. Onu oni bi.
me de mitimi de me CV betudwa moma Kevin Taylor amfa ne CV mra enne ya woi amfa ne CV metudwa na omomfa nsande me otena me de me CV baba betudwa na ya who is who amfa ne law degree na okatre paradomo tre say ono nim law echen ayi paradomo tre no amfa law degree set ne ma metudwa eno na mu behu say onipa na ye friend Kevin Taylor no oka ne oni eyanum dwanko a na enne no otimi kasa te se ne wono ene ma wanchi andisi wini ye otimi kasa te se ne ono ne kogina bolga ye campaign ntino Dominica ni nanim nyansa atone je nanim nyansa enam so data nyenti na wo Kevin Taylor so data ya ka wontra won ka so obegu MPP ne di kan so for 2020 results were NDC nya ye 2020 elections ya enam se wadwene no enya adwene a etimi ye analysis nti me boaw because e ba se ye nya sa analysis na wo Kevin Taylor no wo ye below the bed a woni mintimi nya sa analysis no but me dey mouth free se kofa 2020 elections results presidential election results votes were President Mahama Nyaya odi lusu ye no nafa compare 2024 presidential election results votes were President Mahama Nyaya and no ne beka tro say and this nye safe in the last elections so what mu da hwa and this fo a wo mutimi tnase ye proper analysis ebeka tro say 2028 no and this nye safe and no obi afa ho pese o hye nkom eka say oh and this nyina ye o mu nyina ye dada emfa nkom hye bia ho oya no akase mo de ba omiaba de enye ye obo akwagi ni sika na oto na okase de ba omiaba enye ye ba omiaba we ni enti mo obi anyina na sori da mu se o andi si nyina ye na mo ye de ba omiaba onwe na obo awagi ni sika na opese o kan bibi man candidate obo so far 2020 election results now for 2020 obet match the wide amame ewo comment section. Hi Penyah Media.